Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Makin ngarek ben ku hanya nyanyi jadi tarap aja ongkura sambil ngak enembun ro sialatin ro daya daya. Hai manusia, sambil aku ring tempe, hormati ibumu, embun lebat. Ya Allah, tangan bagus tangan nak daya bagus. Lagi anak apa? Ese nama pan tak masalah. Korpo konsiak sini benih nggak lagu viral satir lagi bebas aku bebas dari belenggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri, siap tina sangat amul ja'aki selarepon simulja Kiai Marzuki tersateja, para masyayikh, para kiai selain, para guru ngaji, guru madrasah selain,
Setak ko basa abdi sebut asma-asma aku ngepontong persetongah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul jaeki, terjukan sangat abdina nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun ABRI, utama Epon, Bapak Kepala Desa Batang-Batang Lauk, Selerepon Semulja Bapak Haris, beserta perangkat-perangkat desa Epon, sejukan ampun hadir tempat Kak Dintoh, mendukung adanya acara malam mangken sebetan gula amul jaki. Jamiatul Hadrah Al-Banjari, Anwarul Fajri, Seampon Nurul Fajri, Pajihin, Anwarul Fatihin. Di namun salah sekoni kan aja aku saya teti masalah. Mulareng tak tahu. Jadi boleh. Anwarul Fatihin, seampun menghibur sekaligus mengajak dan gulaban perapanjenengan saja dengan nada-nada solawat Epon untuk cinta akan Kanjeng Nabi. Muka-muka dan gulaban perapanjenengan saja sehadir tempat Kak Dinto malam mangken bisa ia cek ongku ka angkui cinta dekat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Walau untuk saat ini, untuk malam ini dan gulaban panjenengan kita erasain manis cinta dekat Kanjeng Nabi, kita depak dan gulaban panjenengan dekat manis lebur dekat Kanjeng Nabi. Tapi moga-moga ban Allah kalau ban sering dan gulaban perapanjenengan sateja along bolong mau salawat dan gulaban panjenengan setong saat sarang ajunane pon Allah antrene paring najukan rasa aki manisnya cinta dekat Kanjeng Nabi yang sebenarnya. Amin Allahumma. Sebetan gula amul jaki sateja alumni Madrasah Taufikur Rahman, baik lakean terjukan sebinian, terjukan sateja jamaah pengajian, baik lakean langkong-langkong jukan binian, baik seanom langkong-langkong sesepuh, baik serabuna dari tempat sesemak, langkong-langkong seampun belenga jerabu dekat tempat Kak Dinto malam mangkin dari tempat-tempat sejauh. Si Kak Dima hadir longkunatan gulaban perapanjenengan sateja. Pertama dan gulaban perapanjenengan sateja ingin menyambung batin dan gulaban panjenengan dak kakuruh dan gulaban perapanjenengan sateja. Moga-moga akan tersambung selamanya. Amin Allahumma. Namun yang paling utama dan gulaban panjenengan hadir dak ke tempat Kak Dinto, walau tidak terucap lewat kata-kata, dan gulaban panjenengan mangkat dari compok bengse bengah tero ngaku ngakinah terjukan araya akinah kelahiran junjungan kita Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalaban ngapunga ben ngaperak dak kelahir epon Kanjeng Nabi terjukan ngaku ngaki dak kelahirna Kanjeng Nabi dan golaban berapan jenengan zadaja antren oleh akilina barokah dari Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sound system mapan deh haram kok enteng aja cah saudara itu ya hari kene king mapan ngak ria ngak kebaison kana jok kadang rajo si malam aku ni rajo kau si taker bodomun 5 meter kana tong setong ya Allah mi bisa dan gula caca padahal kalau mau sadar pidatuan ni bakal lancar, pidatuan bakal enjoy. Enjoy kau tak tahu ke apa aja enjoy. Keng latang ngocak wah. Maksudnya nyaman roh. Mon didukung kalaban sound system semapan ngamalam mangkin ni. Moga-moga ban Allah anterin oleh sabab barokah Kanjeng Nabi anterin tak barengna sakrosak. Amin gojong. Iya deh. Ban bakun gua deh melol. Ada lebih reng pak bolo. Ada benda sewali. Tak kira rosak dia jadi. Iya mun rosak iya bice. Mungkin lera kengit insyaallah tak kira rosak ya. Ukurah. Amun ibu kau mun adu aki pasonan tertak sok rosak ah. Aro 100 dong. Keng jaman sadejang ya col gratis polan kangkui araya aki kelahiran Kanjeng Nabi anterin barokah bae amin Allahumma. Sebutan gaul amul jaki kameramen yang mengabadikan acara pada hari ini pada malam ini ni kamera aja banyak keng ni gini kepi ya jalan lagi yain kiai gini ya lagi segini tak salah bagus kengce lang-ulang magi lagi kiai gini re kelur sila gini kita iya bo montung ke sawi adung ke musleh pampa nindang di jalani gini ada 2 ada aja ke bayapa deh. Kok sosami ku dijual ke YouTube bro. Keng mau nisabak ke YouTube, ayo cek ngalak semresem ah. Gula kadang tepak nak gelok ngakak roba. Sabuk nang ibu nado. Ya Allah janakan dia yang kita melon apa gula. Terbarokah ya. Amin Allahumma. Sebutan gula amul jaki. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati sebelumnya dan gulanya unsaporah atas keterlambatan panikah biasanya dan gula panikah paling peri eka ma bisa os. Tapi pas saya tahu kepastian Allah dan kau mau urip apa jeng nenenge torbang dari torbang dan kau koncengan ka lu gulu dari torbang pon maburu gula tengah biluk dapat ka stopan bara pahtimpok motor pas oh ya Allah arifah nengi tengahan derem baca noreng ya Allah ada pak tak bisa berjalan tapi alhamdulillah lagi beda bengkel beda toko semuka setong alhamdulillah mari kok insyaallah dapat ke acara kinjat saking tak nemu toko ya tolos nginep semenep lagi rentar dan aja alhamdulillah wangki wan panjenengan tiap perpanggian sebarokah amin Allahumma. Hadirin
hadirat para undangan sibatan gula amul jaki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mata mana? Jagun minta alhamdulillah jadi jagun saya takar. Allah, duh ya lah, pahi pentak nabi sen muningar ya. Pentak na amal, mungkin ngucap alhamdulillah sekoni kan apa bagnya reng roh. Alhamdulillah, laga tondu na bagi. Gula ketonduan boleh, sehari ni kata paleman ki kejompok gula. Tak ketemu ben bini sekali lagi. Rasan marin ketemu de tak kira si tak pengki pengaki buku. Menjela tak ketemu. Koncengan meloloh. Lagi. Ada lengan lekon pak kali, ke 5 kali. Paling sekoni 3 kali sehari sampai ke bulan Rasul. Kerus gula makin. Ya Allah, engkau mak kerus jangan. Gula mengaki mak bisa kerus kau jangan. Padahal gula ni kata oni ngabidatu. Lagi. Tak pernah ajar bidatu. Dan gula nanangi pontuk panika kun karongang kok bedih. Apakah putok na pesantren neng dak ada? Pesantren putok betok Hayruddin neng dak ada. Mangkanten gula menghimbau dak ke alumni. Panjenengan terus seneng di itunya paraket ban kuruna terutama ke guru alim mungkin guru saya pada jauh no pendanan no tak patero ya mon bolan kau tu kira kengkala ke guru alim jaga jaga dan kau tak pernah ajar pidato tak pernah makanya pidato di gula panika sal burnya labur tak temu karo ini masih dapat betak laju cocok iya tak cocok iya yonceng boleh lah sokan tak yonceng lah tak apa lagi tawat dibanding jelain iya tak tahu rasanya ajar keng pun oleh SK dari pangeran toron katan gaula 2 jajah apa mulai SK toron marah ambian makipun pinter pidatuna susunannya mapan keng eskan pangeran tak toron barokana guru tak toron Debak ke bengkok, ia tolos tak ada ring ngunceng. Mun tak ada ring ngunceng, abi dia 2 ke tibi ban. Ongke kata tembok, pas abi dia tu ngolok salam, keng mun tak emo keregikan dedek ban matuan ban. Dengi, yang kena nih nomor tong ke guru saya enggak. Loh nih kak, bagus nih. Santri-santri Taufikur Rahman nih. Nih santri-santri selain juga terbisa nih roh enggak nih kami Allah yang mun ngoja alhamdulillah kun ngetes sekoni asuhara roh sajet pas ada lampun alhamdulillah nyaman ndai jadi mari jadi tedung lah tarap aja lah taning buja asyukur dak Allah dan gulaban prapanci dengan sateja malam mangken sarang ajunan epon Allah dan gulaban berapan jenengan sateja parengin kesempatan kanggo bisa hadir dia ke tempat ka dintoh bisa long bolong tempat ka dintoh long bolong bentretan terutama along bolong ben sakancaan nang nangi tempat ka dintoh malam mangken along bolong ben sesepuan beda si kakak kelas, beda adik kelas tanto saos kalaban perpangkian akati malam mangken panikah jangankan sampai beda pangaci nah jangankan sampai beda pidatu nah tidak ada pidatuan tak masalah tak ada pangaci nah sekali tak masalah apa karena kalaban sabab along polong apol kompol ngak nikah bayi dan kulaban panjenengan ni kenyamana amutlak ben acer antara setong ke setong na sesepuan bekal abri contoh di singodaan ndak tak ndak sesepuan singodaan pakunten acer ben ngabes kulin nengah sesepuan tina magala tada pangaci na tina magala tada pidato na kor nda along polong ngak nikah insyaallah
gula ban panjenengan manabi biasa aki along bolong dan gula ban panjenengan bekal tetireng bagus sadayana amin Allahumma. Mangkana cepon Kanjeng Nabi alaikum bil jamaah, ayo cek nengan katibi, ayo along bolong jan Kanjeng Nabi cek biasa aki neng katibi, mun neng katibi ban tolos tak tahu ka peraturan nyentih jan reng matura ini mabede senti bahasa bolong marah kau tanya langker sendin pak bahasa bolong ira bisa saja miring pakun langgar neng bang sebang kasa mi bisa irembekin ban setong tak bisa saja mon orang tanda along bolong tanda epa apolong tanda apol kompol mesti nyenti rembeg nyenti kuli nengan nyenti tak kira tahu rasan tepak enggak mau along bolongan nih kan nih ngastete sesepuan ngastete mon sesepuan beri contoh sebagus kasih ngodan insya Allah generasi berikutnya apa nikah bekal teti generasi yang berakhlakul karimah amin Allahumma. Tapi mun setuaan beri contoh kuli eneng debu tak pati tepak jangan harap generasi berikutnya atau bealek-alek gula ban panjenengan bekal teti yang berakhlakul karimah dan gula tak yakin. Manggana gula ban panjenengan mon kompolan ngani ke sepak ngani ke ni bagus sesepo ngani ka keng mon bagina misem kana jauh ko seta karena nang dayu melolo engko jed laleso apa boleh ban mon gun antara sok mongoso dana mulai be engko dah engko ta antara mbian gula ngaba sembian ni ke pon tako wah pajen nang dayu da ongkul lah tak oleh je gula jandak kau doki lagi ambil gula lenare mon nanti bagian masuk ke surga sejan malaikat maki letolian hai abdi nak kikir pikiran ke kanca malaikat abdi nak tak masuk ke surga dan mon tak bagian cakanca abdi nak sesto ke abdi nak norok dia mau karapa ban iki ba juga kan ya engkau dah kau ngojak dia lain dari kau engkau mon masuk surga iki ba sahabaan si iki ban bagian tang petang lawak kali itu malaikat abdi nakun ngalareng 11 njai balebih dah mon misam i balebih deki engkau dah keng mon tak misam kau ngalareng 11 kun ngalah bagian se semisam dia mun se marongo billahi la torot tina alang ngoy la torot ukura ina ban malako marongo malolo nanang benoreng haram daya aja geja ukura mun Khairuddin masuk surga ya mun masuk ke neraka iya mayu alang ngoy ring bareng kengen jak muka-muka tur masuk surga ke kapi tangki goreng bak bolorek do masuk surga begunung ukura. Walaupun untuk saat ini potongan tak ngening masuk surga aja. Apa boleh siapa datur tapi saja ongkura tak masuk je oleh rombu ke surga itu. Ada orang surga buluk-buk ngari ada. Lagi kan gula mangken pon les sobon. Tak pate adil modil pas torot toroman. Asong ko aciri berin gule ko jain panggil benano Kiai Haji engkau tak haji je kada ongkura. Tak billahi tak haji je. Dia mau tak haji tadi paksa. Tak haji dan mak tak ke Mekah je gula ke Jakarta kan tak ada apa aja. Wang ribarin dan gula yacek ban orang. Kiai ngina pagi. Ampian tak tero mangkata umroh ge. Ya mun tero cong. Keng tak ku beda bese keng tak mendeng yan. Gempang kiai. Dek demam mang ujak gempang jereng jadi melarat ring tergomro ambian ke pokok nyari orang de bareng sebolo ambian tak usah majer tenten ja tak mangkat jo tina magi tak mangkat umroh mun ki entar age lendut ka erle tatang ke jadi ku
Adu apa mah kita gaya. Gun ge troge ya jadi ya. Cere ngageru umrah ben haji hari kewajiban. Mun andi pese budu mangkat. Mun tak andi mana mulakko. Ati indara neng. Seru nyari orang go. Mantar nyari orang jadi mana mulakko. Iya mun saya karatu ya toren gula tak karatu dan. Angkana gula tak songko aci boleh mungkin. Ngalea songko jelang. Aduh, kau cen mukaddam benar kan aduh lala. Kan ada bisa jana kan aduh. Ini kan gelendang kau. Oh, ambu boleh gula bon. Songko jelang ki nyaranyaro ipakai bi gula ba. Bade se bagi goreng bi gula. Ampian enggak mukaddam gejan. Gale mangken laju seromban edi masih bade songko laju bahyangkui jublung la pantas la tak pantas la torotin ya bila sepah gelema cocok ke masyarakat tanam moja la torotin ada setele la bayang kui kan 15.000 la torot mun jan orang ini sampai dengan 2 sekat pulang yang kui kiai ada 15.000 ini la tak cocok din gua tak mikir na jadi lagi alhamdulillah lagi gulaman panjenengan bisa along bolongan ika amin Allahumma along bolongan dan gulaman para panjenengan sedaya malam mangke tempat Kak Dinto kita nikah dalam setong acara emang bolong dalam setong acara sesangat mulja kita nikah acara memperingati ngapunga deka beber epon junjungan dan gulaman panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalaban hadir dan kalaban berapa jenengan saja. Malam mangken dak ke tempat Kak Dinto. Belum ngaji dari compok bengse bengah solesoh duka tondu malam mangken panika keng ipaksa hadir ke tempat Kak Dinto. Moga-moga dan kalaban berapa jenengan saja. Keng barokah dari kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ya Allah ya Rabb sebedai tempat Kak Dinto Guste laki abini Aguste tua angude cuba kelakona bagus kelakona satu jena anterin uliah barokah kanjeng Nabi amin Allahumma salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadi makan jeng Nabi ampun abek taten gulaban berapan jenengan sateja dari alam sepeteng menuju alam setera dari alam kabuduan menuju alam pangauningan kalaban badana dinul Islam atau peraturan udi secara Islam hadirin hadirat para undangan sepetan gula muljaki kalau kita mau sadar sesadar-sadarnya manabitan gulaban panjenengan parcaja gulaban panjenengan odi etunya panika seika buto namung setong tapi kalaban sesetong panika satu kegiatan sebeda itunya panika satu kelakuan sebeda itunya panika ani kay kandi agapi pokok setong ikaw le napa sa setong panikah ada lain engki panikah barokatun nabi barokanah kanjeng nabi akili dak katen kulaban perapan jenengan saja mun pon oleh barokana kanjeng nabi mak boleh ten kulaban panjenengan dalam keadaan kaya mak boleh ten kulaban panjenengan dalam keadaan bergelimang harta mak boleh ten kulaban panjenengan ki anya meneku pese miskin sekali tandi napa sakali keng oleh barokana kanjeng nabi ode itunya bakal seneng saseneng-seneng unta barjaje panjenengan Sayyidina Ali mantona kanjeng Nabi sahabat kanjeng Nabi ada orang tang betang lao
miskin pada ben Sayyidina Ali sobong. Sayyidina Ali mantona kanjeng Nabi, ratona orang Islam, mantona panika kalampina rasokna panika etambel san kasanaki reng tang betang ada saya tambel sekali, reng pacung ada saya tambel sekali, mun makin panika kaya kakapi keng sok kora-kora. Sayyidina Ali mantona kanjeng Nabi tampel kalampina tampel rasokna tampel san kasanaki tampelna pernah setong tempo Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah rajina putrana kanjeng Nabi putrana ratona guleban panjenengan songkan sekalian songkan pastro katelima wahai kanda Ali ya mun sing ngocakan darah apa ngocakan daun apa ngocak emas tak tahu kayak jadi Joko keng bokon lang ngocak wahai suamiku tercinta lagi kak kula mangken sejan Sayyidina Ali bener apa lek trona patika panjenengan di trona apa panjenengan tore abele katan kula nyari yakin jan Sayyidina Ali ada bandeng tang betang lawa mon binin gering bentro apa le kok tereng teroka anu ka apa ka roka terang bulan ka idi mah besen le budereng nare baitanya besen sekadang ngepaan lu bentak teru apa ya Pak engkau tereng cecek terondo jong ketero sati engkau cecek padeng ngarojong engkau tero ngaken atok patok wajong ya jangan depan. Jadi mah besen Mbak ya butuh nare reja tanya besen nah nyare Sayyidina Ali nare ingat gini kak marale mi tahu mi bedese keteroen kau lemangken ni ketero katilima oh iya lek tina yusa akina mangkat Sayyidina Ali neku bese punten Sayyidina Ali neku ATM punten Sayyidina Ali tak neku napa sakali siap kangkui alaksanaaki pangateron rajina maleput ke dalam kamar tak apa tahu ke Sayyidah Fatimah kalau juba saya paling senengin bi Sayyidina Ali demi kangkui istri tercinta jubah pun melayang eporop telima wah Sayyidina Ali cinta ongku Sayyidina Ali makanya tak kelampian jubah tina engkau pokoknya adik engkau anu pokon mare tero mare eporob debak ka pasar debak kata ngajolon pas bude purmain nana minta tero katelima na jan ya Allah ari derem mare ari apa ibu bagi ke bini kok tero derem mare pada ki ari lapar la dua hari tak ngakan jan derem mun Sayyidina Ali pasti ka epon tut ben Sayyidina Ali tina mungkin bini dekat dekik gempang beki kau orang se ajur main wah mun Sayyidina Ali mun Ali dina natala torot tina magila tangakan 2 hari ben la torot peng kalabuang kaban mo ko engko bini sa taron ni bengko ya Sayyidina Ali tak mikir jo dari luman ya Allah la juta nemu orang pada ben Sayyidina Ali ni meta nemu iki ibadah nah coba lain mun Sayyidina Ali mun gulaban panjenengan jak nabang mun ke Sayyidina Ali mun kadunga bejang Allahu Akbar ilang kepi urusan bantunya Sayyidina Ali tapi nggih make cabok pasar nang ibu desa cuek ibu iyo dari lati mi bede deyen kan ro akad disakoni ro ada mun Sayyidina ya mun Ali dina iya make beni Ali kok iya pada bayi lagi mikirin jadi ya boleh ada bagian berak lekere jadi mana bajang jadi Allahu Akbar mak beda guru ya Allah sasaan lata tolong derem ada ya bajang saya ngajari saya bawa dia surga demaban yang buakin Sayyidina Ali wah tina makila tadi pese keng oleh barokah na kanjeng Nabi seneng tina mak banyak pese nah tina mak gaya gulaban panjenengan keng tak oleh barokah na kanjeng Nabi
tak seneng di itunya punten. Selake posang, nyari gepetan lain, sebini daya kia selingkuh, ada panasan beneng neng neraka. Keng mon oleh barokah Kanjeng Nabi ada cari tanah orang laki panika bekal nginteng aki kasih bini sobong, ada cari tanah orang bini bekal bengal kasih laki sobong. Mon oleh barokah Kanjeng Nabi. Ya Khairuddin deh siapa itu sendiri? Ada? Abis zaki malai kenal lo. Lalu aku tak salah manteng datang pakunan yang dai aku. Hari kiai apa ya? Pula nak kena ada di mana makitang bedang lau pada bayi. Lagi maki kau borok dai kia gelak pakun ngabis zaki. Mi terluasa lah mana sekali. Ada. Padahal jangan Kanjeng Nabi man sofaha aliman maka anda ma sofahani orang mau salaman benreng alim pada ben saya salaman songkok ada tak berjaja potongan rola tak ngening ben ngabesan potongan melolo bulan saya tak pati jareng tukang bidat turimun genteng makilah tak pati mapan penyampaiannya genteng apa boleh pas genteng pas mapan jadi muaria kiai kicau mancung dah hilang yang lah bagi nak kiai sengke kena sengke me bentar pula butura jadi nalu di beda remaja lain aja keng sengak ben me andi anak tukang bidatu ki lain naria belis ben pangeran ayo kok bagian cakanca Taufikur Rahman si Andi hajat kangku itu tukang bidatu laki abi ini jadi tukang bidatu mun tak cukup syarat tak pati genteng tak pati ratin laju neng bayi paburung ngongkurah lalangku paburung lalu mololo sengkok ya setetingar ya ngongkurah sakit hati kena ngongku habis saja ulekan pas tak nyambian kanca mangken tak nyambi kanca maki kakak emak boleh gun katang petang laur maki ka sampang ketibi maki nyono do pakun ketibi arab pa tasalah aja mulon ribari gula nyambi kanca padahal pun ini miliaki bi gula ini nyari aki si celengan boleh bi beni se anu beni si celengan gini kok msabo bi gula saya nyetir gula mak nyetir TV kiai gula mun tak nyetir mabuk mun lah mabuk duit beda mah neng baku nyetir TV dia kapan nyetir tak tahu ke jalan ibu dina tanya ke budak orang numpak sepeda nikah kakak mak jalan seka acara ulima ki oh di sawah salah lawak poh ya Allah aku alai ting jangan mari gini ke ngocak lawak pun ano di budin ku tak ngocak si kancan jadi motor lagi ya kiai jadi kiai kok ngiding kok nih gini oh mak bocor tahu jangan gula mak bocor jangan gula pas mi entar kata gula pun ambil ancang pun ampun action roni sekoni kanta lima tangan ale gula nanang dan nikah mongkon nyelenderungku si kedua keng benih nyelender ke gula pantar kasih beri pengkiran do sejuk tojuk nggak nih kamu lagi gelar pada pak pahi salam ini perang kosnya mata nengah bu kerja elek balik berdaya mi entar kata gula wallahi tak salah manja sejeriyo budaya gula ngocak dengan lemate kun kakan berokan ajam jadi cek tukang ajam kakan jadi berokan ajam jadi kan kok ada mi sekolah ni ada tapi selamat engkau dari salaman orang oh yalah ada aja baburung jongong kurang makanya gue lebih panjenengan cek penting hadir ke kan tina magi debat edung tak dapat tak masalah si penting gue lebih panjenengan hadir ke acara molot nggak malam bangkin nih arepan tro oleh barokah Kanjeng Nabi amin Allahumma
mun oleh baro kana Kanjeng Nabi tak kira to karan laki ben bini ya Khairuddin re akabin ben bini beniking madengakin kun male tao akabin ben bini tanpa didasari saling cinta mencintai ada menempian kan akabin ben binin akabin ben laki na engkau montak cinta saling cinta mencintai engkau tak akabin aja Khairuddin akabin mi beda walau hanya secuil dalam ate banika perasaan cinta kabini sobung wallahi itu sobung ana apa karena dan gula kunna mong tunduk bentok ada ka guru cai pon guru tiga bakalan aiki kiai tengku gel punten kiai abdi na tak ningku tigal pokok abdi ni kendain ketika dinto badan ketika dinto mana bi abdi na tak kira mengecewakan ajunan ya tapi Khairuddin gun mon banjaroni roja ya bade pon tukeni roge yang ngaji dia abdi na pasrah ka ajunan kiai nyari akibi kiai apa kabin ongku mari ko bil tu nikah ha ikiteng ben majedi matwana patatap mo ben bini na sebini nambian je laki ni gini saya ngari are koning je laki tak celengak gula tan mangkan pah binin salah raja ngakan trebung loh celeng molos ngagak tatemu ben binin langsung tak kerjet sekalian adok jantungan ngara langsung aju gila pak tawas raja lagi ada oleh setengah bulan pakun atau ngeredeng gak temu karong kekeri pesa tengi pesa beres tahu sandraki kedukon ya keng mon Khairuddin njak bene keng anu akin koro njong kurang keng ngocak nenengi dalam aten Khairuddin mulai ki setahun sebelum ipataberin mun engkau pas ipataberin kuruh atau keluarga na kuruh mak boleh ki arobe manusia tak arobe manusia sama sekali tang bini ya mun Khairuddin kok ngalem gak Khairuddin deh kok kurang mun lain laju jaronero jauh kurang bener mas babokalan ringkes cerita pakabin tengi pakabin gula nyangu bese 75.000 tak minta kareng tua abri tak terima tak nyambi lencak tak nyambi lemari tak nyambi korse tak nyambi napa-napa kun bese 75.000 lemari nang ngangkui plastik trek duaan gula jeengan ongkuna wallahi nika ring jeleng poteh beden kalampi gini gula ya Allah teng mak beda pangantan ning teng lamari nanang dai ya kana ya lagi mari akabin dan gula aduh dan gula apa sih tak lakon napa sih tak lakon nabi gula majeng mare atane mare mubusa pe mare atau keng keleleng mare saya mari kun ngicok kok ungkura mun potongan kok bisa kok mun potongan dujak kun mantil gada iya jangan siapa kok mun kedung mantil gada iya kan pas bedese ka ada apa geluro geng jadi kok dan geng mun kan coba bajingan banyak iki geng tan ngoro dan gula benja nyangka ben soromba kok lamare mulai lamba rela lagi gula ki tandi napa guru lamba guru aduh ya Allah menderita dan gula bunga makin cepon pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian sakit kelu kena orang keluarga re pas sakit pemenderita kelu ada nemu ke bunga ni budi cok balik kini keperibahasa kon aja mau pas empian berenang-renang ke hulu berakit-rakit kemudian iya engkau orang lemari ke bisa tegari seneng lah ada tangare boleh jo lah tak nemu tempat tu lah ada tani boko boleh gula mungkin tani boko lamba 12.000 ketibin wallahi ini kan nyiram ngakui pekolan ada saya nyama bau uri tak keringan bine ada tai beki lek
jangan pergi ke tengah Tegal lek. Ya, dia saking jak bahasan no. Lah tahu saya lek. Tinalah cukup saya saja. Dirimu di rumah berdandan lek. Mun lakin relek tina mak cemur lek. Engkau je mana keben lek. Mun silake lapoton tarap aja. Keng mun silake poton lek banjak berpaling dari engkau lek. Berpaling sedikit saja. Mun tak sam kau ya. Ada iya enggak. Keng enjak ada engkau alek tunduk kau gulung kuna. Negi 30 tahun tanpa didasari perasaan cinta walau hanya sedikit, dan kau nih gula yakin can gula ebeker berarti engkau de oleh kili na barokah magi sekone jan gula du napa barokah na kuru akili katan kau lah 30 tahun mi pernah tangan yang kekar din Hairuddin deh mi pernah nyeting koleen bini mulai dari ujung kuku sampai ke ujung rambut tak pernah. Mungkin karena pegel 30 tahun mun karena pegel iya mun bani karena pegel mak boleh kun nyentuh maki met tadi yo pecel ibu derum sambil keke tak masalah jaring bani pegel arwah karena ungkapan perasaan cinta iya kau bahasa tunggu jalan cinta mak kita amunyi to odalah darah apa jo nanti denglai kelek patemu cerapat nah masalah aja keng karena pegel tak pernah nih tak pernah tuh bini saya nikah ya lagi padahal gue pun tak cinta lagi ngabok pertama lu gelun lambok ya pertama hari lu gelun bini pertama terakhir pertama lu gelun ya mun la telecor duit berdada mai bawa dia boleh hari saja pertama lu gelun gula wajan makin kipas ada apa iyalah area bangkung rebeni bangkung reng bidato pangkung orang mandiin mayit iyalah laku nunggu narabaka hai lu bedara majalah nasi bedaya tina pokok oleh barokah kanjeng Nabi amin Allahumma teroleh barokah kanjeng Nabi mulla oleh barokah kanjeng Nabi tak kira tokaran belake tak kira tokaran bentretan apa boleh atau kira benreng tua tak kira benda cerita nak karena mulla oleh barokah kanjeng Nabi setong keluarga oleh barokah kanjeng Nabi anak bengal kering tua tak kira si bengal kering tua si meler kering tua si alaben kering tua keng bolan tau le barokah kanjeng Nabi mun le barokah kanjeng Nabi laju tenang moga-moga saya hadir malam mungkin antara le barokah kanjeng Nabi amin Allahumma teroleh kapi derem majaran mun teroleh barokah kanjeng Nabi tak kabela belum malam kan istriku tercinta sudah menelpon berulang kali. Ya Allah dia mau nalek. Jam lah kena. Kurang. Ada pajan. Kau sebutan dia happy ya pak. Mbaan jadi. Iya kemarin sekecil kemarin nambu mas. Terus tak terus ini ngambian dari macaran montro lihat barokah kanjeng Nabi. Terogi. Jawab makita kanta kana terus iya. Makila tak terus deiro mari boleh terus tak terus iya iya wah nampu balai palang engkau jet lah kar susah sinari gila lah terus tak terus punten ke tak terus ke tak kau mi beda si jawab dia bah mulai kau bah okura hadirin hadirat sebutan gula amul jeki muntero oleh barokah kanjeng Nabi tong banyak jalan di antaranya kengen bu kengen tong ya hadir dek ke acara perayaan mulut nggak malam mungkin nih oleh barokah kanjeng Nabi iki kor hadir intar ke acara mulut
ki pertama ki oleh berempat hari nih kemolotan nih. Dak budia ki nih. Nih bunyak molotan, laku molot, du malam molot, saare kadang du kali, saare kadang telo kali, ampian mun bede molot, entar. Kita yang entar. Bukan ku. Mun tanya aki, engkau teroleh kili na barokan kanjeng Nabi daya. Lagi. Tina makita tayo jeng, mun umum makita tayo jeng hadir. Napa si kaputo? Barokan na kanjeng Nabi tongkun. Jaipon Imam Junid ada bu man hadara maulidan nabi sapa abai jaipon Imam Junid sapa abai laki abini atua angoda coba bagus sesekali lakona dina mak buco dina malah tayang keben datang gena keng ndak hadir ke acara molot mun bede perayaan molot entar dengan catatan yang harus digarisbawahi dan harus diperhatikan dan gulaban panjenengan ketika hadir ke acara molot wa azzama qadrahu aku ngaki tengkina aku ngamolot tengkina perayaan molot aku ngaki tengkina kanjeng Nabi gulaban panjenengan aku ngaki insyaallah oleh kidina barokah dari kanjeng Nabi. Cai pun Imam Junid. Mangkana muni waktu nak kiam ngak gelak apa boleh kanjeng Nabi tepan Rabu ngak gelak. Lagi. Wahdazal arsy taraba wastibsyara. Wasdadal kursi haibata wa waqara. Wamdalatis samawati anwara. Udajjatil malaikatu tahlilan wa tabjida wastighfara. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه siapa doyo joko waktu kiam jadi neng tidak mak mancon lah nengi luar mau nengi luar lah cungat nyelingat doyo sing nyama mata keng neng ya junna kanjeng Nabi tepan acara mulot nung doyo nengi hormati kanjeng Nabi aku ngah perayaan mulot hormat pokokon tidak mak mancon lah tidak mak meler nengi luar cai pun Imam Junid pakot faz ontong orang jadi ontong Imam Junid tak ngangkui fi'il mudhari ngangkui fi'il madhi faqad faz ontong bakun ontong magila melerjan orang ontong bakun apa ontongnya bil iman ben Allah kala ben sabab ngormat dek ka kelahiran kanjeng Nabi ngormat dek ka kanjeng Nabi waktu kanjeng Nabi hadir maka nang yatin orang jadi ben Allah beri keimanan keyakinan semantap amin Allahumma ya ada iya ada budin mun beda molot ini magede kerjain ben kancan neng jokat jo kulian jo lagi apa boleh sambil macam selawat lagi selawat ingat gelak Al-Banjari Anwarul malawai benak mira tak kersocan dia ngarasa aring ngale melolo yambu kemarin jong sekejaki jong du ya Allah are montaya bes tabi sereja ya Allah lep kapila ya lep kan aku lep iya koni serongku iya tine terole barokah jong ku mon berkat beda jadalah oleh barokah kanjeng Nabi mon oleh barokah kanjeng Nabi ban wongku karat tulen areban keng Jawa tedu ya mompolan tedung darah pagi aja lagi nih kulo pimpin bon jemaah hadrah waktu ya Nabi tengki kelu jadi tengki kelu lu kota antara rata nara kulan jadi aja mau aku sambil nunggu ya Nabi salam alaika tidak makin tak genteng mau nyintar apa jo pokon mau kubus ya Rasul salam alaika ya Habib salam
alaika salawatullah alaika. Kaatero nyero jadi akaton beni bedana nengi tang betang lao akaton dopak do mode iro ya nabi ya mon ngangkui lagu se del pendalan ro ce angkui mon tepan kanjeng nabi keng mon gelak bagus ra tongku ya bagus arwah mapan roh ce oba tina magela silain satia la kadaruiban lagu-lagu orkes apa mun tepan kanjeng nabi hadir cek bobu cek beda kadang ya nabi salam alaika ya kanjeng nabi beda ya buru baku nontur kanjeng nabi ya wala jadi ya mana mulakom tadi gua nyari lagu saya mapan mun lagu-lagu saya tak mapan cek beki magila lagu maturan cek ocol cek mun tepan kanjeng nabi tepan acara resmi tepan acara resmi masyarakat jaga kapi aru kanjeng nabi rabu bolan pas ngakui ya nabi salam alaika ya butuh ya rasul salam alaika beda emak salah daya ya habib salam alaika salawatullah ma'alaika. Iya mon di luar acara resmi ya toren pendenan lagi ngangkui lagu apa boy ya toren lagu ni ka oleh ada lagu ni kata oleh kan kadang bodoh si nyanyi kiai nyanyi oleh tarap aja korpo kon esen saya bagus mun saya tak bagus cek bobu cek tinggi mun mundur alon-alon ro cek kelak nyanyi menurut dia ukur aro tak jadi barang dia kau orangnya aro bah mundur alon-alon melo aro mundur melo tapi saja tapi di yu ting ro saya amunyi di mana ben kemana aro cek bobu apa boleh tepan ngembanana bu ambian pas bobu tepan ngembanana tengku tetinanan keng mun tak posang di mana kemana beda di manggo mau kemana engkau tak bisa saja makanya mengguna nyanyi darap aja korbo kon tepak tinggi lagu ini bagus selawat mun tak ada lagu itu apa Pak Jemaah deh Anwarul Fatihin deh pas maca salawat pas tahu salah lagu pengocak hadin ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim billahi tak kira bener ngonceng coba babak lemes sekolah kor cek mas lemes songkur ya mau sampai mas lemes songkur ya Rabbi aduh jadi jauh-jauh geja lagi mau ingat segelak mapan roh ingat din Habib roh Habaib Rabbi sholli ala Muhammad ya bos setting lengan bagus roh onceng boleh ada taraf kena ongkura yang mun lating lah alet pelelet ambu pak onceng boleh aja ongkura lagi taraf lagu kuro mun tak ada lagu siapa ngonceng acara yang kedua isi can MC kok saya mau mengomo suara padahal suara entai ngaruh aja menginjak acara yang kedua isi Arab pamun ngojak acara si nomor 2 iya geng tak lebur aja njat Arab aja geng mun tepan nenek tas bangkung ngojak
Beralih ke acara yang kedua. Gaya roh, keng mau naja jaban matuan ben jaga jaga. Sekarang waktunya makan. Di mana ikannya? Keng mau tak iyo serban pan ben ya. Teti bahasa panggung mayu jagi beka ka masyarakat lah ongkura. Iya mau nenengi tepan teti MC kalau lakap yuk kepada iya mun tokang penyiar amal cuma mau ngomong tak boleh saja kepada pengendara yang dari selatan ya billahi tak kira berija kau tuh ke lain jet lakar lagu mun minta amal pacer ke daka pagendara sedari lao sedari daja tak langkong mi kasokana bareng amal onta laki dat jakan cese beda yadat ya arwah ngening mending arwah ya mau jadi MC bah nggak jadi ya tayong jeng boleh aja beda lagun bang sebang lagi sepenting esnya bagus lagi nggak di nomor siapa menyengat keramat roh hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Makin ngarek ber kugang kuanya nyi jadi tak apa aja ongkura sambil ke nggak enembun rosi alatin roh daya dan daya hai manusia sambil aku ring tempe hormati ibumu embun lebat ya Allah tangan bagus tangan nak daya bagus lagi anak apa ese nama pan tak masalah di korpo konsiak sini benih nak lagu viral satir lagi bebas aku bebas dari belenggu gue kadang nyanyi nengitin bini tak tahu nyanyi gue kadang mau naneng dua-duaan dan bini yang dalam rumah nyanyi bagus ini kan tak boleh apa makilah tua anjir pada terongo degi mon suasana gue leban bini kadang ingat anak-anak nguder ingat si tandi kompoi padahal kompoi lah tatelo anak lah lema ani kaki setong nak gebai gila cek kiri tambah boleh kompoi ya tapi tak kalah kanak-kanak umur 30-an loh pakun ben bini deh seakan-akan ki buru akabin ya hari yang noleh barokan aku ngararah kita atau karan mun ben bini nang gula kadang nyanyi beneran bini saya nyanyi king lah bini tak tahu gula saya bekel sekali seumur hidup semade tinggal nyanyiin dia gula artinya utang kakak pun sekalian abi mejet kunung kok berarti ya kurang coba bang nyanyiin bini cukup satu kali jangan berubah untuk selamanya seia sekata cinta ya Chan Lesti terus naben montro ngerti ya irrepresi tak kelar kok untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta apa gunaan banyak artan apa gunaan banyak besena keng selampa debuk atau karbon bini apa gunaan masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia tulus kasih dan sehaluan
Iya, kok la lupa. Jadi namun lupa ambu. Mula lupa. Mandari paksa jadi. Kok jadi boleh jet berat gula manggil. Oh, bana mengiding mun tepan suara tang di tepan fit jaga aja keng mun tak ketondu ke kepi ya. Ya, can bejana. Suaraku Nabi Daud, rupaku Nabi Yusuf, keng tak nyokot je. Boleh lamba ibrin malah-malan gini kamu lagi pontuk yang malaki mula lebih guna. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengahan jadi ya, dari ada bada. Rupaku Nabi Yusuf, suaraku Nabi Daud. Pas dibudin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada dan nyokot ya bakun. Keng mon suara yang menggundin sabara irwan rojak saking nang yepi tengok jaga aja haram ra. Hari tepan berat. Gitu dia oleh nyanyi darapa. Mangkana sehingga mun tepan Kanjeng Nabi hadir sehingga cok ngangkui lagu seni beni. India cok pasang. Cok pasang. Si lagu Jaina 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 ada kikina jadi. Araja pasang ya. Lagi nyari lagu semapan. Ya Nabi salam alaika. Ngaglar mapan dah. Lagi dia budia ki gula nong doi iya selain. Mun bisa nangis. Tak bisa nangis. Pakun tak lem nyokot. Nginjem maki dulu. Ni du malam bah nangis mas. Ni waratan deretan siten gula muljagi banyak cara kangkui ngoleh barokah Kanjeng Nabi. Lagi keng mun tasala pas tak ngurmat beni oleh barokah ki panjenengan mun kiraan tak ngurmat tah kakelahiran Kanjeng Nabi jahadir. Apa ampian hadir ke acara mulut keng tak bisa ngormat dek Kanjeng Nabi, tak bisa ngormat dek kelahiran Kanjeng Nabi, beni oleh barokah tapi oleh derekah. Pada ben panjenengan masuk ke madrasah Taufikur Rahman. Panjenengan asakola nengi Taufikur Rahman, panjenengan montuk entar ka Sumenep, montuk ka Lugulu, montuk ka Sidogiri. Panjenengan mun tepak pangurmat taka guru ngaku-ngakina ka guru war keluarna dari pondok sampian bakal oleh barokah dari guru. Tapi mun cangkolang ka guru beni oleh barokah dari guru sebeda oleh derekah katempeng oleh derekah ayo jentar sekali ale eja po moga-moga dariparing Nabi bisa ngormat kakapi amin Allahumma pon sekali itu bisa os saya bisa betul kalau sampai yaki korangi ka benjago ni kata korang ben dakan taban gun hari kalau sepolo lah boh moga-moga daripada iya mau pahit bahasa kakapi sampai dek kiri tad sebure beda bakun ngi gojo barokah Kanjeng Nabi keng jambula menilanjengin boleh jadi nemu laku budinalah oleh barokah Kanjeng Nabi kepi amin. Pon sekali itu bisa os sebisa beten kalau sampai yaki kurang berlebih nyon sepora kacang kawalangan dan sepora upama beda bendera maki sekuni antara teti ilmu barokah manfaat dan gula ban peraban jenengan seteja. Terakhir doa ngireng doa dan gula tak bida doa angku doa Nabi Adam be mun doa tiba abid lu panjenengan ngabesenala tang nyerotang ambu kena haram tak aja gongku ra ongku ra geng men bagian saya akil deh ongku iki nganeng kok bakun kok make tak tau nyaman ulah mangke Nabi Adam sekoni caipon Kanjeng Nabi sapa abei semaca doa Nabi Adam sapa abei semaca doa Nabi Adam tak kira tahu rasan tetireng fakir selama udi itunya. Tak kira tahu rasan detireng miskin selama udi itunya jaipon Kanjeng Nabi mun maca doa Nabi Adam dan gaulah
dari guru kelaban saben bektoh mesti maca mangken eka entoh mun ngajarin panjenengan tak kira apal tigel ngucap amin make gun sekalian mun katerima ka Allah sehadir di tempat kadi to ban Allah antren de pada gadabun kanjeng Nabi pada bandabun kanjeng Nabi antren tak papakirah tak pamiskinah muga-muga sehadir di tempat kadi to ban Allah sebab oleh barokah kanjeng Nabi antren di beteti reng kaya ben reng soki kapi amin Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan wa fi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijina fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijina fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu alaina wa raddina bima qasamtahu lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa dawmal 'afiyah wasyukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wa dawam taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Oh, ya Allah.